Kedy? Áno, videli sme sa. Kedy? Ste Pripomeň. sa mohli, že pred 2 rokmi. Hej. Áno. Dušan je skutečně věrný Palův pacient. Navštívil ho v každé porotě, v každé soutěži, ve které doteď seděl. A budeš iba spievať, alebo čo? Budem aj trošku Aké spievať a aj tancovať. Tak, aby si každý prišiel na svoje. Asi tak. No dobre. Tak klub náročného diváka, poďme. Těšíte se? Jo. Je na co? Ich kann the wind blow, I get you voice slow, I call your name. If that's the spawning, I love you soaring, it's never change. You know how I feel, feeling I go for, I'm so proud to say I love you. Love can be high, I'm love to get by. Discover forever, love is your answer. I won't know, you got my job, no, stop loving. Hey, my heart, I got it all, and just see. You know. Tak mám pocit dnes, že by to mohlo vyjsť, lebo som dole pripravený. I can't be